mbifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose birumvikana n'amakuru arebana n'umutekano politike na diplomasi tugiye kuba tugarukamo tuva imuzi n'imuzingo tugera tubapudetinga gatanu kuri gatanu tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Turaza kubabwira byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko mu buryo bwihuse cyane. Twirukanse cyane rero sindi butinde ndaza gukubita mbangura, nyamuneka munyemere mpite ninjira mu makuru yacu. Nubwo turimo turiziza iminsi mikuru, gusa ahandi imirwano ikomeje guca ibintu by'umwihariko ku butaka bwa Afurika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intambara iracyakomeje kugenda ifata indi ntera, gusa abantu rwose mwiziza Noheli, reka mbifurize Noheli nziza ndetse kandi mbifurize kuguma kugubwa neza aho muri hose ndetse no guhirwa mu byo mukora byose. Tugiye kugaruka rero ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda aturuka mu mujyi wa Uvira. Mu mujyi wa Uvira kugeza maginga ya ibyaho byabaye agateranzamba ka nyina wa nzamba, turaza kubikomozaho. Gusa mbere yo kugira ngo tubikomozeho, reka tunasuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye kuko ni abantu b'agaciro gakomeye cyane. Kurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bari mu gihugu cy'u Burundi, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, Zimbabwe, Zambia ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima, ariko kandi badukurikira rwose bibereye hariya mu Bubiligi, mu Bufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Abo nabo tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Tugiye kuba rero dukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Muraza kunyemera dusimbukire mu bice by'umujyi wa Uvira tubapudetinge, tubabwire yuko ubu tuvugana i Uvira nyamuneka ibintu byasuye irudubi, imirwano ikomeje guca ibintu hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ikaba ari imirwano rero kugeza magingo navuga yuko irimo iragaragaramo imbunda nini ndetse n'intoya muri rusange. Turaza kuba by'umwihariko tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo tubabwira iby'iyi mirwano ikomeye cyane. Simbukira iminembwe tubapudetinge tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Iminembwe hari amakuru menshi cyane arebana n'umutekano politike na diplomasi akomeje kugenda aturuka. Iminembwe ikitwa imirwano ikomeye cyane yakomeje kuba ifata indi ntera, by'umwihariko abanyamurenge baracyakomeje guhatana n'ibitero by'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Iminembwe rero amakuru mfite nuko by'umwihariko ibitero byatangiye mu masaha y'ijoro, bikaba ari ibitero navuga ko by'umwihariko byahitanye abatari bake ku ruhande rw'ingabo z'abarundi. Ni ibitero rero bigamije kuza gushyira by'umwihariko M23 na MLDP twirwaneho inyuma mu mashyamba, mu gihe abasirikare b'abarundi bavuga ko bagomba kwigarurira bimwe mu bice bigiye bitandukanye cyane mu misozi miremire y'Iminembwe. N'imirwano yabaye Mikenke ndetse na za Nyamara. Turaza kubabwiriza operasiyo uburyo uzi gukorwa ndetse n'uko imirwano ihagaze. Menya amateka ya General Sultan Makenga wujuje imyaka 52 by'umwihariko kuri iyi Noheli y'umwaka w'2025. Turaza kuba tubabwira amateka y'uyu mugabo, uraza kumenya byinshi kuri General Sultan Makenga uyoboye umutwe wa M23. Tshisekedi rero yunamiye FARDC na Wazalendo, by'umwihariko zikomeje kugenda ziburira benshi ku mirongo imbere ku rugamba. Turaza kubikomoza tuve imuzi n'imuzingo, ni mu gihe imirwano ikomeye cyane muri za Ituri naho yakomeje kugenda ifata indi ntera. Ibintu byakaze byamaze kuba by'umwihariko bikomeza kugenda biba ibindi, ivumbi rikomeje kugenda ritumoka. Ubuzima bw'uyu musirikare rero bwatangiye kuri Noheli, by'umwihariko 1973 ubwo yavukiraga i Nyanza ari muri teritwari ya Rucuru. Uwo ni General Sultan Makenga yataye ishuri ku myaka y'17 ajya mu mutwe w'inyeshyamba wa Rwanda Patriotic Front RPF Inkotanyi. Abanyarwanda rero bari mu nzi barwaniraga guhagarika ihohoterwa ku batutsi mu Rwanda, gutahuka ku bahunzi, uburenganzira mu gihe cyose u Rwanda by'umwihariko rwari rurimo ibibazo by'amacakubiri. Ni mu gihe cy'imyaka rero mu gihe cy'imyaka FPR yarwanye n'ingabo z'u Rwanda zitsindwa mu 1994 ubwo abahutu babaheza
abahezanguni bicaga abatutsi barenga miliyoni imwe. Mu kiganiro yatanze mu mwaka w'ibihumbi 2013 Makenga yagize ati ubuzima bwanjye ni intambara, amashuri yanjye ni intambara, ururimi rwanjye ni intambara, ariko ubu ndamahoro. RPF rero irogwa abarwanyi bayo ba RPF imaze gufata ubutegetsi i Kigali. Benshi bari bageze leta yari iriho y'igisirikare bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyaro Zaire. Mu gisirikare rero RPF Makenga yageze ipeti rya serija ndetse yungiriza umukuru wa paratoni y'abasirikare. Umwe mu barwanyi rero nawe muri RPF yagize kumushimagiriza ko yayitangaza mu gutega ibico ambush. Uwo ni General Sultan Makenga. Ariko kandi nyamuneka nyemerera twinjire ku kibuga cy'imirwano kuko ibyo tugiye kubivuga bwakira bugatsa. Ku kibuga cy'imirwano rero ibintu byakaze, ivumbi ryatumutse. Icyitwa imirwano ikomeje guca ibintu hagati y'umutwe wa 23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho urugamba rwose rukomeje kugenda rubaho mu bice bigiye bitandukanye. Minembwe mu kanya gato gashize ahitwa Mikenke abagera kuri 5 bamaze kwasiga ubuzima, mu gihe abagera kuri 3 nabo by'umwihariko ibyabo birangiye bibarangiranye ku ruhande rw'igisirikare cy'abarundi. Aho ni kuri FARDC n'abarundi bamaze kugenda batakariza ubuzima ku mirongo y'imbere ku rugamba ari benshi cyane. Mu by'ukuri birumvikana rero amakuru aba ari menshi cyane arebana n'umutekano ku politike na diplomasi, ndetse ikibuga cy'imirwano abahungu baba bakomeje kugicurikira bikomeye kuri FARDC, ndetse imirwano yakomeje kuba ifata indi ntera mu gihe abandi bari kwiziza iminsi mikuru ya Noheli ndetse n'ubunani. Ariko kandi ku rundi ruhande kuvamo aho tuvugana rero amakuru namaze kwakira nuko nyuma yuko igisirikare cya 23 cyari kimaze iminsi kiri kuva mu mujyi wa Uvira cyamaze kuba kizanamo abo bita polisi. Murabizi ko 23 ifite polisi yayo, ariko amakuru nanone akavuga ko ngo ibi bikorwa byo kuzanamo polisi ari mu buryo bwo kugira ngo icyitwa umutekano ndetse n'amahoro bikomeze kuboneka, by'umwihariko hano muri ibi bice bya Uvira, kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi 23 ishobora kuza kuba ishizemo neza nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugezi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya 23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyumira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'umwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12 2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yariyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko
ko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Bigitamzi urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatirwa ibihano bikomeye. Basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye kubiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka harimo inkunga n'ubundi bufasha bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano no guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo. Banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo
ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC/M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi. Impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba z'ama23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza amagingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tuba updatinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tuba updatinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rero muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho
byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare, nyamuneka by'umwihariko babohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye i Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abaperi n'ahitwa za Buswaga, umuyobozi wa gisirikare rero muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi. Yavuze yuko ngo kiye kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo ikoraho. Muhindo rero Tafutini, perezida wa sosiyete sivile muri teritwari ya Rubero, yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO igamije gukomeza ubushobozi bw'ingabo zifatanyije ku rugamba FARDC ndetse na UPDF zigiye guhura n'imbogamizi zikomeye ku bijyanye n'ibikoresho n'imibereho, by'umwihariko hariya muri kiriya gice cyo muri teritwari ya Rubero, mu gihe n'ubundi bagikomeje kugenda bahangana n'ibitero by'igisirikare cya 23. Yagize ati rero abaturage bamaze igihe bagaragaza imyitwarire by'umwihariko ikomeye cyane kubera ibitero bikomeje kugenda bibaho n'ubundi byabo bahanganye na FARDC. Ibi rero MONUSCO ikabigiramo uruhare kugira ngo umutekano w'abaturage uboneke nk'uko n'ubundi ibyamejwe cyangwa se nk'uko iri kuri ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugira amahoro n'umutekano biboneke. Kuva rero